Jimmy Pacho channel akan lo le leta in zawai chi bai ka bu ka chu ka channel min la subscribe lo win omani chong khong ai ta ka subscribe button kamin lo me sak turin kan ngen bok chew ni Mizoram tana thulo mom tak mai 10th MBC International Open Taekwondo Championship khelzo ta ka VLSO male Joseph Thansang aten silver anla hein ti siak na hian niria ta tanga ni som pakhat August sang ni somni panga chung kha Giyong South Korea Abwasai International Rifi RI Pumse inelna Ram som thum pahni atanga IR som nga pahni telna hian Joseph Thansang hian khelin first round out of apaltlang nuwa semi-final Chinese Taipei anea final India mi vek nen intumin silver alata ani India team manager le master 1 under 60 pomse category akhel pu VLSO mahian semi-final apaltlang nuwa atleng tu Korea laka final chaklovin silver alo chuakta ani Korea National Defense Capital gayang kopuya buasai he championship a hian ramsang sang somtum pani atangin infiam mi sang ni vel antela India ayo te hian gold pakhat le silver pathum le bronze pathum anla ani Korea an cham chung hian MIZO te Olympic an khel theina tura zirna thazok an don theinan World Taekwondo Headquarter Kukyon tloin president le mipoi mo te an mungala thoho na dan turte an soipuya Mizoram le Korea Taekwondo thoho na chaktaka akal theinan Professor Hido Kim Director of Research Institute le Grandmaster Lee Jae Koo te chu Mizoram Taekwondo Ambassador tura Mizoram Sport Ministerin arwat na chu Mizoram ayo in ahlan ngal bok ani Korea a Mizo community te chuan master te pahni hi Korea Mizo shelter Seola lompui na hun manpuin citation moi tak an hlana Mizoram Chief Minister Pulal Duumpoin lompui na thu IZ kaltangin na hlan bok master pahni te hian an medal lakte lompuya choi moina petu Korea Mizo community tele Mizoram CM te chunga lom thu soin an hlotlin na hi Mizo mi pui tan an hlan thu an soibok ani 출전 대기. 계속해서 시상을 이어가도록 하겠습니다. 시상에는 미리 주하은 경기 진입국을 상대입니다. 다산 태권도 조영훈 선수님 바랍니다. 다시 한번 안내드립니다. 다산 태권도 조영훈 선수님 선수 주시고 ole khati zong kha tun truma video karon da thei chu alo ni le ta inti siak na ro pui tak mai
MBC International Open Taekwondo Championship August ni ria tatanga ni som pakhat sang ni som ni panga a inti siak na a Mizoram ai o kal puvi el so male pu Joseph thansa ngaten silver medal anron lak chungchanga hian kalompui em awang le mizote min ti ming that em awangin video toy te tal in chanchin min lo pete in video hian ka channel hi luave te se ti in kadila phal takin min ron pe ka wangin puvi el so male pu Joseph thansa ngate chunga hian lom thu ka soi tak zet zeta chuti rual chuan South Korea Mizo community ten choi puin te in lo neya tin lom puin te in lo hlan kha in chunga kan lom tak zeta kan chuang chawani Mizo community ai o a lom puina in lo hlan ringot mai po kha zofa ta tan hian ngai kha kan nuama ahlu ani in chunga kan lom tak zet zeta puviel so male pu Joseph thansang ai o in ka channel kal tlang le ka video kal tlang hian lom thu in chunga Mizo society South Korea Mizo community te in chunga lom thu kan ron soi tak zet ani e puviel so male Joseph thansang ate zofa thang thar te local le zel turta tana enton tlaka in hi ropui kan tia Mizo thalai ten in sul nu an ron chuyanga theitop an la ron chua zel tura nga yang zofa tan itang fan zelang u khoi muna po omila zofa te timing thatu ni zel kan tum don nia in zawai chunga lom thu ka soya tin ka channel lo thlir tu te le ka video lo thlir tu te le min subscribe tu te lalpan mal som vek chewro se next video kanin mule vek don nia tuna tan chuan bye bye vek ule Lai na tu nei lo vi ning lim nei in na bon ram riang te tu hinge mo pur tu ke kani tiang no me kan din nen sia na hun ta ni re thei chan hau sa te hau sak chan don chia min lung hi a oi mon lo ram mangai in ti si lem